Alay. Tapi aku lamanya ke isi matang, kita akan manusia deh. Kamu nak kaya mata ke, mata buta ke? Ha, aku buta. Ya, bulan pinggal ni. Tuh. Oh, penting apa? Tinggal aja. Tunggu. Ya kan tunggu lagi. Tuh tak kiri mana makai. Gagal po, dah suasana taman akem budan tu. Iyo, ni indong madam luar eta taman ake ke? Ha, aku buta. Toma. Par, ulo ko asal pinggal. Taman kay do toma ni ngapsi. Taman. Ha. Kami di asam no. Jago mo tiko mampingal ulo din. Ha, dumpang nga. Tabi. Ha? Tabi. Dumpangan ni na. Ha? Sa mata ko jago ko waktu na pahonan do. Oh no! Kefun naman ho niyan no. Teka diwangga gue. Buah ko daw ma supung jawali may lao. Ha, Auman. Duan, nakol peso ni ko. Este si ngobi gue. Yo, kencara nau. Lu nak kedurun sama Fikom. Ha, aku buta. Este si ngobi gue. Lao deal manga. Ah, Cara kau ndai mete ni. Iya, kayak emosi na makala ko to, makala sa samdo. So rusak dengan kan. Ngomi aja camping ay. Bubuna ayam po meluari nga ngomi eh. Kombi ti mga nuntulang ngomi. Ang nuntula setan nuntulang ngomi pingaloro. To pucence suawan no. Para pinsan mo na ka. Wali ka. Wow, sige. Kecamatan Galuh kita. Iya bang Galuh walin ng kanteng di. Ganteng takbe, may kain na rumah. Nah gari. Ibarat kan si artis India ka. Kaya melo sarung kana kasi. Une, pehe ulang sih. Kaya sarung kana ni babang we. Ire, labun sa trongke deh. Iyo basa tulong kay palu masam sulwatem. Maja coba usi apa? Coba ure. Parung nggak hitakan deh nih. Kacena ko coba na wilain. Tingnan. Untung tampokan babam maure, untung babam lincah. Lincet dah made lah lalu tuh. Oh no! Ay, jangan lah mate babam ni ani. Ani lah mate babam kita di mode mari. Une, do di mode, kecamatan kepenta made. Nga, wali puku payu eh. Mabi ka na ako pentamat de wali. Kali, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang kusuka. Beribu-ribu wanita cantik, hanya kamu yang kusayang ani. Tawari ko na ade, kusinggah itah ke. Boleh. Uy! Kecek ko dompang mada deh. Emang kamu dompang? Pangau. Pangamate tahu dong, lincah. Mang siapa nih? Iya. Nah, jangan HP ini. pemaksaan itah ke. Apa? Itu jam nih. Itu Itu nomor HP mana? HP kok. Di HP mana nih? HP ama kok. Bengang nomor HP. Pemaksaan poda si do tua ke. Bahaya tuan hau deh. Apa itu meeting? Masuk ke hati mau modal tinggal ka. Biar urusan mata lo set hoete. Meeting nomor HP. Iwara na orang ngoa itake ira yang kebuna ku carang ngoa na. HP meeting. Iwara HP ama kok. Laman ho kami kamar kasi ani na luat tadi ben hau. Nah, medesa selo ko aru ama mantep dering. Oh, di tahu kayu. Kau nih, medisa sih, lo keluhi aku ama mata. Oh, di lohi kayu na. Jadi ikan hiu, ikan bandeng.
lebih besar ikan hiut dah. Orang di sana ya. Nah, lucu lah dia, gombang. Gombang ini keras ya, teman. Jadi gombang dia. Macam ni, Nomor alang mana deh? ah, dah lama. Pada lama kami kan mana nak HP dah mana? Mana? Nomor kece. Kau beli HP dalam kecil mana? Mana nama? Apa nama nasi? Mungkin dia bijak ku hati, malah membudal orang tinggal apa ya? Udah jadi. Bijak ku hati. Deh, kilo mari. Lupa kami, kade bau sih. Ada telasan dong. Jago mau orang bangga orang baru lagi. Negara kau dua adalah kan nasi dengan ini. Ha, kepanto. Apa? Ucap mungkin. Tutupan. Apa ada pembantu? Be wawancara nami wali deh. Ha? Wawancara nai dah.